Se nomboro ya le ya Mingisero man 0860002543 tatani Masingi la ka Mageba a ni rivalangi no ka ni nga la ku vulavula hi swona ni swi tsundzukile maswithu a hi ri ka Mageba tolo Munghana Lonene FM yi ka seketela dokodela Leni va kha va languta ka timhaka ta ku vitana majaha va ta tlanga bolo hi ndlela yaleyo ve ri lembe na lembe tournament liye hela hi ti-penalty njhani van'wani va ku he van'wani va hetelela va haxa swo haxa laha ve ri ku tlangiwa bolo hi timitsi laya ka mintirho wa kahle swinene Mingisero wa mehe lowu nga famba kahle hi tiphinini laha ka Mageba tolo ni vone vayingiseri vo tala ni tlhe ni hlangana na vitso ku na papa van'wani va vitaniwa Patrick Mathebula ve le ka Mageba mina hawu va hi mi Patrick Mathebula me se a hi ri kokwala ka Mageba vayingiseri va hina va kha va ta hi ku hambanahambana ka vona va ta hi vona ha khensa swinene khensile swinene van'wani va ku va huma ka Xitlakati van'wani va huma ka Matsaka ve ri le kwi ka Maphata van'wani va rova kwalaha ka Mageba na tatana Hayeka ni va vonini va HS Foundation va vonini na vona na van'wani kambe ke a hi kuti Mingisero wa mina hi le ka 0860002543 mi vone yini mi lava ku vulavula na hina hi yini hi ndlela yaleyo hawu swa ha ri kona leswi ne ni vona bava na mhani va mbale two match hi lavaya awu mawako eka mbilu kehle 0860002543 nangona ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomadela se loko yi ku hafu ku bile awara ya 12 hi laha hi nga ta va hi kha hi dzika hi languta ka timhaka ta ku hikokwalaho ka yini ku va tatana Xivambu va ekerekeni swi fanele swi va mahungu kumbe van'watipolitiki vo tala va yile tikerekeni ku hambanahambana ka tona se ta bula hi sweswo hi hafu ku bile awara ya 12 sweswi tin'wana timhaka leti mi nga na tona mi vone yini kasi xin'wana ni nga si teka Mingisero loyi se a nga kona layinini ni vone ku mavhengele yo tala a ni ri kola giyani mavhengele yo tala lama a ma fanele ma hi korhokela ma hi pfuna a ma pfulanga kambe vakulukumba lava hi nga va tiveki ku hi nga va hambanisa ku kumbexani va huma a India kumbe a Pakistan kumbe a Bangladesh kumbe va pfurile va le ku xaviseni va le ku tirheni vanhu va le ku yeni va pfuniwa se xivutiso ku laha kun'wana mi nga pfuleki i mhaka yini mi chava ku hakela tiholodeni kumbe vatirhi ve ri hina hi karhele ku va ka kwende kwala Giyana ko va na vhengele rin'we ri nga pfula ri pfunaka a ni me ni swi voni namuntlha hikwaswo swi ni khumba ri pfunaka hi timhaka ta ku phecha mathayele namuntlha ku nga holodeni mabindzu ma njhani mo a hi mi tweleni va ka hina tin'wana timhaka teti mi nga va kumeni na tona 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM wo sungula Mingisero loyi nhlekani Bootpet na ti-Easter ta faith n'wana mhani ta yini na ti-Easter ta faith ti-Easter ta faith kumbexani mi nga se vulavula hi ti-Easter ta fake kumbexani mi nga se ni rivele ku byela na vayingiseri timhaka letiya ta nkoka ka n'wehe mi nghena ku kereke ya Catholic ku hayi hi rila na n'wina tanihi Afrika wa vulavula ku va mupapa a hundze emisaveni ni tshemba ku swa tika ka n'wehe mi nga varhangeri na n'we mi nga valandzeli va kereke leyiwani swa tika swinene na ku tshemba ku mi ta chaveleleka na koho mi ta hi byela ku swi vula yini leswi ka n'wehe tanihi kereke hi ndlela yaleyo a hi mi twenini ya fake hi ndlela yihi ya ni khensa swinene mativa Bootpet aka hina i mahungu yo vava mara hi khensela support ya n'wina hi ku xo sungula ne ku famba ka Francis aka hina vakreste swi vula swo tala sweswi mi nga swi hlamusela ma swi vona i famba endzhaka loko hosi Yesu a heta ku pfuka swi mina swo tala aka hina Christian family hi ku Pope Francis papa wa hina as Christianity i mupapa hi xitsonga xa ka hina ni khensa swinene support yaleyo Bootpet hi ta chavelela kambe a ngheneni ka leya fake yini a ni mi ri Easter ya fake no ni ri ya faith yo hlayiseka a yi se oh yes
Oh, okay. Antu ngari mi fake. Masiva ku na hlohlotela ani la ku twa nchumu loko fika ka safety ya le mapatwini zero tolerance. Swi va kahle. Ani la ku vulavula hi patriotism, good Patrick. Yeah, patriotism no vulavula hi ndlela leyiwani ne. Moni yi pfula hi ndlela leyiwa. President wa hina ava patriotic. Ni nga hleketa loko va a va swi tivi ku Joni a yi ri ka xititi xa njhani. Va velekiwe ku hala Joni a xawela. Va kha va huma a Soweto ku nga a Joni. Mara va shock. Se swi tikomba kahle hayi khona. Ku kona lava tirhelaka kona hayi South Africa. Loko mo va compare na President Donald Trump, mi ta swi vona President Donald Trump va famba amahlweni. Hi nga rivali ku President Trump vo lo voteriwa. Se lexi a ni ta xi vula ni sungula hi ku hi pfula hi verse ya Bibele. Genesis 12 from verse 1 to 3. Xikwembu xi byele Abraham ku ta katekisa loyi a nga ta katekisa. Ni rhuketela loyi a nga ta ku rhuketela. And loko mi swi cheka, mi ta swi vona ku America surely is the chosen nation because he protected ma Israel. Then va so blessed, va tlhela va so prosperous. Ni vulavula na n'wina so America yi heta ku va hisa lava va Al-Shabaab. I vanhu va Al-Qaeda a Mogadishu. Lava a va destroya America. Se ni nge va compare na hina hi nga humelela hi ntungu a DRC hi nga endli nchumu. And President Trump i lo voteriwa a America. Se hinkwaswo leswi a swi endlaka a ngo lo tiveka. And i voteriwa ra vumbirhi Butet. And i voteriwe ngopfu loko se swa votiwa ra vumbirhi. I wine unanimously masundzuku. And na loko a luza aka loyi Joe Biden a ti ri close ngopfu. Leswi loko a nghenini hi 2016 till 2020 America a yi zangi yi lwa na tiko na rin'we. A hlangana na swifamona. Mi nga tsundzuka a ha ri na xifamona xin'wana va John Magafuli moya wu wisisi lava nga hisiki we le Tanzania a bana maphorisa ya yena. Hi yena la nga nghena a North Korea a vulavula na Kim Jong Un a nkhuza ku hey tshika ku wa hi ti-missiles i ti bale henhla i chiwisela Japan na Korea because loko no react a swi nge lungi a ku hwi. Sweswi yi nghena yi khuze nyimpi ya Russia na Ukraine ku lo tititi liya Israel vo lo va sukela lava va Hamas ivi va responda sweswi va nga responda mara sweswi i busy na yena ku yi hlohlotela ku yi va peaceful. Mi ta ntsundzuka Butet Maritlana. America is blessed. A swi lava kumbe a yi swi lavi. Se mi vula ku hina mikateko ya nchumu hi swo mi vula ku so. Hi nga va na mikateko ya njhani Butet ki hi pfumelela swilo swo ka swi nga ri kahle na swisinini. Mi vula njhani? Laniwani hi le ka Byandzani ku yo fa hi mafurha. La. Kambe loko mi ku hi pfumelela swo ka swi nga ri kahle mi vula. Okay, aka tiko ra ka hina Butet. Vanhu vo ta endlela. A ni kha ni mi kombisa hi extradition order. Vanhu lava va ri America ma tsundzuka case ya Divani a London. Loko hi n'wi lava va ngisa same time. Liya sweswi nga ka case liya vo khale ka Prim. I vuye fast la America. Hina sweswi la America ku na loyi wa Hunter Biden. I laveka America hi ti-case ta fraud. I kwala South Africa va endla yini? Lava hina hi va lava kwala Africa ha va kuma na. Se hi nga va kha swi hlangana kwihi na patriotism ya president na ku ka hi nga katekisiwi tanihi tiko. Kumbe hi nga ri na mikateko tanihi. Loko a rhandza tiko ra hina ni a ta swi twa ku hina ma-South Africans hi need protection. La South Africa hina vanhu va le Somalia. A ni nge yi hlayi na vanhu va le Nigeria, DRC, Mozambique, Zimbabwe. Ku hlayi ku xurha Bangladesh, Pakistan a ku na nchumu lexi a xi endlaka. Yena loko mo fika mo kha President Ramaphosa hi endle so i ta ka ta consult hi stuck hi yona. Loko o deala na problem yaleyo impela a solve this problem. South Africa ya va ka full employment equilibrium. America leyi vulavulaka yona unemployment rate ya vona is 7%. La South Africa nchava no nyuma no yivula. Ene loko mi kambula mi kutani Pakistan sweswi hi nge le ku vulavuleni va le ku hlongoleni ka vanhu vo huma a Afghanistan
vere fambani swi swa hina swi tshamisekangi la hala ku sungula hi tshamisekisa hi nga swi kota yini hi ri na 8 million ya vanhu va le Mozambique swi nga ri nawini 8 million ya vanhu va le Zimbabwe swi nga ri nawini 2.5 million ya ma-Nigerians swi nga ri nawini hi ri na vanhu va le Somalia Ethiopia DRC hayi manyana man hlayikusura ena endli nchumu hi swona loko a va kota ku solva problem yale a mi ta swi vona ma-South Africans hinkwavo va tirhi hinkwavo 100%. Nametweni. Ndlela ya se patriotism yi kwi. Nametweni. Donald Trump se sungula na ake dikhumbi dikulukumba ngopfu between America a ile ka ntsushi business a ile ka Nametweni bota me nametweni a cancer swinene tlhelo ri mi nga ta na rona 0860002543 emakumemberi mona timinete ntsena ku pila wara ya kumemberi nangona ka Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM un'wana muyingiseri lo nhleka Aye Khalanga. papa mina Mi njani Khalanga? hi pfukele hi ngo vona buti Imfundisi Khosa masi. mfundisi Ya lagu angulanyana ka mhaka yin'wana butet leyi ni nga ku ringetaka ku yi kombisa ka ku ri swi vangiwa yini mi kumaka ku eka minkarhi leyi nga ka yona ishopo a ti pfulaki ku pfule lava vo ta va suka kwala kule nyana I think lexi xi nga kona i ku vathori va chava ku hakela ka ti-holidays hi swona swi endlaka leswaku mashopo mo tala ma va ma nga pfulangi ene leswi swi endlaka leswaku ri vukorhokeri lebyi hi fanele hi nyikiwa byona hi nga byi kumi hi mhaka ku tishopo to tala a ti le ku tirheni namuntlha ka vula mi vula swona leswaku ri na loko mo tshika mo tlhavekeriwa hi thayere ra movha sweswi a ku na laha mi nga ta kota ku pfuneka kona ene swi ri swilo leswi swi nga ku tiseni ka mpfumaleko wa ku pfuneka aka tindhawu leti hi tshamaka tona hi ku vanhu lava le handle butpet no twisisa ku i nga ri vona va swi twisisa ku why va pfula mabindzu lama hi ku loko ku ri ku lavan'wanyana a va le ku koteni ka ku swi twisisa why hi nkarhi lowu va dingekaka ku leswaku va fanele va pfula mabindzu ya vona va karhi va pfuna lava fanele va pfuneta kona mabindzu lawa ma nga pfulanga loko u cheka va ta ku byela ku loko hi tirhisa mitirho wa hina hi holiday hi fanele hi n'wi hakela davula hikokwalaho ka yini va fanekele va chava ku hakela davula ku ri hi ku vele ku tiseni ka vukorhokeri lebyi byi va ka byi karhi byi pfunaka endhawini yaleyi va karhi va tshama kona kahle xikongomelonkulu xa ku va va tisa bindzu a tindhawini leti hina hi tshamaka tona ku ri ku hi ti-holidays va ta tsandzeka ku hi pfuna a ku ri ene loko mi nga vulavula mi kutani ni n'wi vutisile nkulukumba luya ni ku leswi ho yi nga le ku tirhiseni ka vanhu lavawani kumbexani we a wu hakeli a wu landzeleli milawu ya leyi languteriweke kusuka ka labor a ku namuntlha va na mali ya vona yi nga ngheni ku helo ka timhaka ta muholo yes se ni ku sweswiwani ka mali ya vona yi ngheni helo ka timhaka ta muholo ivi ni ku ni ku kumbexani o hemba hi ku i n'winyi wa xopo ni n'wi tshika nyiza nyana loko a nyiza ni vutisa loyi a ri ku tirheni loyi a ri ku tirheni yena ku mpela loko hi famba lava ta va hi hakerile ku ya hi rate ya hina ya leswi hi ratisaka swona hi awara loko se hi heta lava hi hakela hi famba hi khomini mara loko va hi hakela loko n'hweti yi hela ri ta katsiwa na siku leri ra namuntlha swilo loko ni ta va ni swi langutisile swilo leswi swi endlaka leswaku ri hi tlhela hina vaakatiko va la tikweni ra Afrika-Dzonga hi tlhela hi yima hi ku a hi vanhu lavawani a ve le ku hi pfuneni hi mukhuva lowu a va fanele va hi pfuna hi wona hi mhaka ku vona va swi twisisa ku va te laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ku la ku ta hi nyika service leyiwani va nga yi compromiseki va nga langutiseki ku i holiday va nga langutiseki ku i nkarhi muni mi ta va vona vanhu lava va le handle va respecta xikwembu xa vona or va respecta vukhongeri bya vona
mi ta kuma ku hi 12 o'clock a xikarhi ka vhiki or hi 1 o'clock va huma va ya ku khongeleni hi tlhe hi sala hi fole tilayeni va ha pfale tixopo loko va tlhela va pfula hi tlhela hi tsimbana hi ya hi ya nghena i mhaka va kota ku swi twisisa leswaku va tele ku ta va ta endla yini la South Africa. So I think i swilo leswi a ku fanele loko ku ri ku va lava va nga ku fambiseni ka mabindzu ya lama a va kota ku hitwa a va ta kota ku swi langutisa because i minkarhi ya bima kona sweswi hi le ka Easter weekend Boetpet. Sweswi vanhu va la ku tlhela sweswi timovha ta hina ti na tiphanchara ti la ku attendiwa tin'wana ti la kusuka ti ndliwe ti-alignment hi tindlela teta ku va kota ku teka marendzo ya vona lamo leha va karhi va swi tiva ku timovha ta vona ti lulamerile leswaku ti nga teka marendzo lamo leha mara tindhawu leti a ku fanele ku pfuriwa ka tona ti pfarile no famba hi timovha leti nga lulamelangiki ku va ti famba mapatini mhaka ku a ti chekiwanga ti tlhela ti ya endla tinghozi emapatini mhaka ku ri timovha ta hina a ti le ka xiyimo xa kahle mi ta swi twisisa kahle ku ri wo fana na mina ni huma ku vuhehli is a gravel road ku na vanhu lava va hlomela va khakhala va tirhise timovha ta vona ti-weekend leti nga lena a fanele loko sweswi va fanele va hindza va teka trendo ta vona ku ya kule a ti fanele ti va ti rhanga ti-check-in ti langutisa ti lulamerile leswaku ti nga kota ku famba rendzo ro leha na mara ndhawu leyi a va fanele va pfuleka kona ku pfariwile nemetweni mfundhisi ni khensi a swona hi ta kula njhani tanihi tiko loko ku ve ha tirha sweswo ku vanhu va lava ku hakela kumbe vanhu va lava ku hakeriwa hi ndlela yaleyo ni khensile mfundhisi a khensa mfundhisi khosa i khensile swinene 0860002543 i hafu ku bile awara ya 12 a hi dzikeni nyana ni lava hi anamisa miehleketo na hi nga va ku kha hi yingisele xitichi lexi nhlekani lowu hina hi nga lava ku hoxa xandla hi hoxa i varhangeri vangani mi nga va vona tikerekeni to hambanahambana tolo kumbe ku hela loko ka vhiki kambe a swi ve mahungu swa tatana xivambo swi fanele swi va mahungu hi mhaka yini vandla ra vo ri ze ri humesa na xitatimende a hi va lavile hela ku hi ta bula na ndlela hi twa ku hikokwalaho ka yini va vona swi ri na nkoka ku va va humesa xitatimende kasi swi nghena kwihi a nga ha vi munhu loko a ri xirho xa MK kumbe xiphiqo i ku va a nge a ye kerekeni leyi a ye ka yona naso loko a ya kerekeni ya munhu loyi a nge le ku laviweni la Afrika-Dzonga van'wani va nge a fana a vuya ta hlamula swivutiso i vula yini i vula ku lava va nge va n'wi lava la Afrika-Dzonga a vo ti vulavulela kahle a hi pfunaneni va ka hina hi ku loko hi ri vanhu van'we hi ri tiko rin'we a hi fanele hi lwa tinyimpi tin'we a hi tsona kumbexana loko sweswiwani hina hi fanele hi va maseve na mfundhisi ku ve mfundhisi ve le ku laviweni Afrika-Dzonga hi ku wun'wana ehenhla ku a ni tivi a hi mi tweneni 0860002543 a hi anamiseni miehleketo ni kombela hi hatsa hi nghena mhakeni ku endla leswaku hi ta kota ku siyelana nkarhi ni twe mi humelerisa ku na vayingiseri vo tala va nga lalayinini va nga rindzela ku bula hi yona mhaka leyiwani a hi sunguleni hi loyi i nhlekani khalaza minjhani hi pfukele minjhani bangi nongonoko lawa n'wina ni wu rhandzela sweswi mina ni lava ku khoma yaleyo mi heta ku vulavula hi yona nkulukumba wa Floyd Shivambu nkulukumba wa Floyd Shivambu Khalanga leswi a nga swi endla hi ku ya hi mina ni vona swi hoxeke ngopfu hi ndlela leyi mi nga heta ku yi hlamuseta hi yona sweswi ku swi fana no Khalanga sweswi n'wina n'wana wa n'wina lumiwa hi nyoka loko a heta ku lumiwa hi nyoka nyoka liya ya nghena nkeleni loko ya nghena nkeleni mi yi lava mi nga yi kumi ku ringana 5 wa malembe andaka 5 wa malembe hi tlhe hi vona n'wina Khalanga mi dlaya makondlo mi famba na wona mi ya fida nyoka liya mi tlhe mi nyika na mati yin'we leswi ni ringeta ku vulavula swona hi leswi kulukumba Mprofeta Bushiro i munhu loyi a nga le ku laviweni la South Africa i munhu loyi a nga suka a vavise mindyangu yo hambanahambana hi swihehlo leswi va n'wi hehlaka hi swona so nkulukumba Floyd Shivambu hikuva a ya leni swi tikomba i nkarhi i tekela ehansi vaakatiko va South Africa lava va nga suka va vavisekile kumbe nawu wa South Africa hi mhaka ku i le ku lavekeni ene swa tika ku n'wi vuyisela laha kaya a ta tenga milandzu ya yena hi leswi mi swi vonisaka swona mina kambe a ni ngo vumbiwa bya tiko ra hina byi ri munhu un'wana na un'wana a nga na nandzu ku kondza a voniwa nandzu
se swi vula ku mfundhisi ya va na nandzu se ku kondza va voniwa nandzu na le va nga kona va khomiwangi leswi vulaka va le jele halanga loko ho la ku anamisa mihleketo hi ku ya hi leswi mi vurisaka swona loko va ku nyika bail va ku nyika bail swi ri wa ta ya khoto ya tenga wa langutela ku ya khoto ene bail na swipimelo swo a wu tluli ndzelekani ya kun'wana so leswi va nga n'wi nyika bail a tlula swipimelo swa bail hi leswi mi nga ta swi vona ku nkulukumba luya a ngo lunga loko ku ri nkulukumba luya a endlisa sweswo a ngo lunga nkulukumba Floyd Shivambu ya endla yini Malawi and then nkulukumba Profeta Bushiri a ri ku lavekeni la South Africa ku ri a nga kumeki mara va tlhela va n'wi seketela ko kwale tikweni ra ka vona i swilo leswi swi nga hoxeka sweswo khalanga kambe ku na vanhu vo tala Afrika-Dzonga va yaka kerekeni kwele ya Malawi ka mfundhisi Bushiri se vona ha nandzu i nandzu loko ku ya Xivambu nkulukumba Xivambu i le ka vurhangeli i le ka huvo ya ku endla milawu la South Africa hi vona lava hi langutelaku ku loko swi tika ku nkulukumba luya a vuya va hetela va chukachuka milawu hinkwayo ku nkulukumba luya a hetela a kota ku va a vuya la South Africa se lavan'wana lavawani a ve le hansi na ku loko hi ya hi ku compare ku ya leswi ku ri n'wi tivisaka swona nkulukumba Floyd Shivambu nkulukumba Floyd Shivambu i munhu loyi a nga tlhariha swinene se a ni swi tivi ku vutlhari bya yena byi tsandzeke ku tirha ku fikela lako nkulukumba luya i le ku lavekeni na South Africa i tlule swipimelo swa South Africa mara a nga laviwi hi vona phela mi nga rivali ku tatana Xivambu i matsalani wa MKP a va yi ne le parliament va ri handle vo i general secretary ya MKP leswi swi vulaka ku laya loko va ya le a va nga ri MKP a vo va munhu va fana na vanhu lava van'wani va ya ku le va nga ku na vanhu va ya ku Malawi van'wani va ya vhiki na vhiki van'wani va ya n'hweti na n'hweti sweswo se hikokwalaho ka yini swi fanele swi va mahungu swa Xivambu okay swi mahungu hi ku nkulukumba luyani Thalanga i yo nyenga la South Africa a nga fambangi hi ndlela ya kahle ene a nga fanekelangi a fambini a faneke a yimele milandzu ya yena yi hela so i nyangini a tsutsuma milandzu ya yena va tlhe va ya kwale tikweni ra yena va n'wi sapota so a hi swilo leswi hi swi langutelaku ka munhu la nge le ka vurhangeri kumbe ka vandla ro karhi ra tipolitiki because a maheteleleni hina hi tlhe hi ya jikela vandla leriya hi ku hi rona ri nga n'wi rhuma ri ta hi rhangela njhani ri kha ri ya fida nyoka ankeleni khi hi lumela vana nametweni inkomu kalanga khesele botamini 0860 002543 tlhelo rero hi nga ri khoma hi rihi u angula ku yini ka mhaka leyi bulaka hi yona hi ndlela leyo kasi loko munhu a ri n'wana tipolitiki a nga ha vi munhu na a hi amukeleni n'wana mingiseri hi twa ku yi angula ku yini nhlekani aye khalanga mpfukeli hi pfukele minjhani papa hi pfukile man mun dzambanyana khalanga leyi ya Floyd yi kambirhi kambe loko mi ri giyani tintambu ta ku ti fa ti nga ndzi swona mara ri nge hi njhani a ku dzi ku va tintambu hin'we mi nge le ku kavanyetekeni hi swin'wana a mi le ku vulavuleni mi ni yingisele n'wina a ku dzi ku va na tintambu a ni nga mi twi khalanga matlhari hansi yi hi kambirhi khalanga legally and morally loko ho languta the legal side of it hi nga kuma ku ri ku hava xo biha lexi a nga xi endla Floyd ku futhi ku hava na charge leyi a nga chajiwaku hi yona mara the moral side ka vumunhu bya munhu hi nga yi languta ku a fane a swi lemukile ku va a ya ti associate na Bushiri loyi ku nga na vanhu vo tala a South Africa va nga kurileni hi yena van'wani va claima ku va dyeriwe timali van'wani va claima this and that swi nga vanga huwa leyikulu khalanga ku na vanhu vo tala va nga na maxaka ya swigevenga swikulu leswi nga ku lavekeni mara the moment i tikuma i ri kusuhana swigevenga xexo vanhu va sungula ku scrutinize ku ri why
remember Kalanga, Floyd is not just an ordinary person. Loko ka hina sweswiwani no va na ntlangu ku ta fikile Mbalula vana va nge vuli va ku ka Zambia ku ri na fikile Mbalula va ra ku ri na Secretary General wa African National Congress a va vulavuli ka capacity ya yena tani individual leswiya swa vumunhu bya wena swa nkoka ku huma leswiya swa ku you are a public rep i yimela vanhu mara equally Kalanga, that's why yi pfinya ngopfu freedom of association ka constitution ayivuli freedom of association kuri yiri a person has got a right ya freedom of association ayina ti limitation ayivuli ku Kalanga loko heta ku pfinya enga ha n'wi tshuneleli Yiri have got a right to freedom of association. Leswi Floyd anga swi vulaka ku mina anteka sweswo ene xana loko mina ni nga Floyd, I'm just giving example. Xana mina loko ni ri Floyd ni twa ku vava ni kha ni believe ku Bushiri wa khongelela ni nga hola ni nga eka Bushiri ni yala swa miri wa mina na. That is another argument. Mara another argument yiri Floyd ku vonaka a ri na Bushiri I rubber stamp ka leswi vanhu vo tala va nge Bushiri it's a fake. Bushiri I tsutsume a South Africa ku na process ya xinawu yi nga ku endliweni ku a vuya a South Africa. For now Bushiri I chajiwile Bushiri xigevenga for now because has been charged. Se loko na ku tsutsumile itsutsumile nawu anga wu yimela ku tsutsuma nawu I vugevenga let alone leswi chajiwa ku hi swona ku tsutsuma nawu I vugevenga then to associate yourself na xigevenga swi vula yini swi vula ku Floyd iri n'wina vanhu leswi Bushiri mi nge xigevenga mina whether Bushiri xigevenga kumbe a xigevenga mina I've got the right ya ku ti associate na munhu un'wana na un'wana lowu ni n'wi lavaka ene ni ti associate na Bushiri ene mina ni ba xitempe ka n'wina mi nge Bushiri it's a fake ni na swi cinca mina ku ri Bushiri is not a fake prophet hence mina ni kha ni leader the third biggest party a South Africa ni ya ka Bushiri. Equally Bushiri iri vanhu va South Africa miri mina ni fake mina ni yini hi loyi munhu I sukile murhangeri wa South Africa loko va n'wi addressa hambi loko vo ka va nga n'wi addressangi ku I Secretary General ya MKP mara ku va khate swinepe na hinkwaswo loko o komba vanhu xinepe Bushiri a nga vuli ku loyi I Floyd Shivambu a huma South Africa a swi fani na mina Sambu Xikhaya Mambuti loko no malawu le ka TV va nge ni kombi le hi ku a ni na nchumu no va mbyana mara no it's a leader se hinkwaswo sweswo mi swi hlamuseleke hi hetsela hi ku yini a fanele a nga yangi kumbe a fanele a yini kumbe swi hoxekile ku va yili kumbe a swi hoxekangi No. Xo sungula ku va a associate na Bushiri in public lo a tiveka ku I xigevenga swi hoxekile but then anga ha vula a ku mina a ni ri na challenge ya miri wa mina a ni la ku ya khongeleriwa and I believe on a personal level ka Bushiri swi vula ku yena lexi a fane a xi endlile a ku fane ku andle arrangement na Bushiri yena ku ri Bushiri mina a ni ku endorse ku wena a wu xigevenga swa vugevenga bya wena na mfumo wa South Africa mi ta dilana na swona mina ni ta ku I ta ni khongelele mhaka ku a ni pfukangi kumbe ni la ku vona for 1 2 3 mara ni kombela ku ri meeting wa mina na wena a wu vi private u nga zi wu va lowo hi teka na swinepe hi komba vanhu ku mina ni tenta ku endorse because mina a ni ku laveli ku na ku endorse ku I kahle ni ku lavela ntsena ku I ni pfuna because mina I believe ku ri you are a right prophet you are not a fake prophet. So relationship swa vona a swi fana swilo swa private va vambirhi swi helela kwala ku na vanhu vo tala ngopfu is true va leadership va nga ka Bushiri loko wo humesa swinepe leswi vanhu va nga ka Bushiri loko ri la South Africa people will be shocked va tele ngopfu vurhangeri lava a va kha va laha Pitori laha ri kona laha including the deputy president na hinkwavo a va ya ka Bushiri se xivutiso ku ta va ku
swi hoxekile leswi Floyd a nga swi endla. That's why na party yi humesa statement yi ti-distance because vanhu vo tala mhaka why va ti-distance i timhaka ta ku ri Floyd leswi swa ku i Floyd sweswiwani a ka ha ri Floyd Shivambu i Floyd Shivambu Secretary General wa MKP. A swi koteki ku hambanisa Floyd na MK as much as swi nga koteki ku hambanisa. Se loko va ti distance swi vula ku i mani hi ku loyi a fane a tsaleriwa papila hi yena se i mani loyi a tsalaka nako swi vula yini swi vula ku i ta fane a ya ka ntshamo wo tshinya a swi n'wi pfuleli swivavi sweswi van'wana va nge swi koho na lowa ntombi. Leswaku xo sungula a hi swi tivi ku ndlela loko a humesa statement mandate a yi kuma kwihi i meeting wu lowu nga tshama i makume ku mandate ya ku tsala Nixon liya because spokesperson minkarhi yo tala i tirha na secretary general i tsala leswi secretary general a n'wi byelaka swona because secretary general is an engine i face ya organization se a hi swi tivi. Xa vumbirhi i tivangela valala ka MKP lava a va veke xirimbani sweswi va phasile ku ri hi n'wi phasile hina hileswaku ku na leswiya swa ku you must not bring an organization ka disrepute swi vula sweswo ku i yi totile na MKP ya nghena yi tola ndope ya swilo swa yena swa personal hikuva a kha a leader se le ti ya ku vuyeni ene maybe a ya ku khongeleriweni hi ku swi vona ku loko to ya ka ti-election vo SG ange hi byi kumi hi mhaka ku kwale ti le ku tlangeni se mina ni vula sweswo ni ri loko to ya ka ti-election ka conference a nge vuyi Floyd yi ri secretary general ya MKP never. Nimetri. Thank you. 0860002543 ayisona nikandela. Rise and xikongomelo a hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula. Eka Munghana Lonene FM kombandela ka kwa shela tik suka studio 1 ile masingi the mall again ekutesela nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM. Ay go to mix for mina 0860002543 kumekandisa rito ka 0657443911 sweswo swi ta vula ntsena ku i fanele i twisisa ku kumbe swi ta vula ntsena ku loko sweswi i tisela hungu rorolero hi ta va kha hi twa tlhelo ra wena mhaka ra timhaka leti khumbaka tatana Floyd Shivambu lava ku vula ku nga pfuka swi vulavula endzhaku ka loko ku voniwe ku va hunde hi le kerekeni ya mfundhisi Bushiri ku nga amalawi hi ndlela yoleyo. Ayi amukela n'wana mingiseri hilo hi twa ku ye angula kwini na n'wana ku Afrika wa vulavula enhlekani ani ku asubula ku ani nga presa nkona la enhlekani mi amukela ka Munghana Lonene Kalanga ayi papa me pfukile epfukele ngobona ipfukile i record la ni kombela ku nghena ka ya tatana Shivambu ya tatana Shivambu a va na nandzu ku va vhakeli kerekeni ya mfundhisi Bushiri hi mavonelo ya mina. Number 1 loko mina ni un'wana wa lava va nga lahlekeriwa hi mazukanyana kwala ka ti-investment letiya loko hi ti endla hi swi endla na xihundla futhi hi nga va byela hi va byela na tatana Shivambu ku ri hi lava ku investa ko karhi leswi hi nga swi dya hi swi kumile hi dyile nyana ya lahlekeriwa mahlweni hi ku hambanahambana ka hina. So hi ku ya hi mina a ni n'wi voni na tatana Shivambu ku va yele ku a nga yanga ka Bushiri as a person yi ka Bushiri as a prophet. Kuna vanhu vambirhi va hambana vanhu valavo Prophet Bushiri na Shepherd Bushiri as a businessman va hambana. La nga nyanga South Africa imani la nga nyanga South Africa imani nga nyanga South Africa i Bushiri i Shepherd Bushiri ilo nga na imani ka vanhu valava vambirhi mingele ku va hlamusele i Shepherd Bushiri Mr. Shepherd Bushiri and Mary Bushiri ibona balava nga ti people lava nga nyenga la South Africa va nga na nandzu ene nandzu lowu wa hina wa ya mahlweni because wu le ti-court kona le Malawi. So mavona ya mina hi ku Shivambu a va jwanga nchumu ku va vhakile le va vhakile Prophet Bushiri hambi mina ni nga ya ka Prophet Bushiri without any problem
swilo swo swimbirhi swa hambana so a ni voni xihoxo ka tatana Xivambu va yilele tanihi murhangeri va yilele leswi va nga yela swona swi nga spiritual swo vulaka na vutomi bya vona after this life kambe miri yini vanhu lava vilerisiwaka hi timhaka ta ku phela kumbexana n'we mi ganyini leriya ra ku a mi vileli hi macheleni lama mi nga lahlekeriwa hi woho kambe phela tatana Bushiri a Malawi a volovhaka hele ka voho volo tsutsuma Afrika-Dzonga hi ku na sweswi na namuntlha kumbe kahle rito ra kahle hi ku volo nyenga hi ku na laha Afrika-Dzonga a swi tiveki na ku va fambise ku yini loko a ku ri hi ku mfundhisi ku ya hi leswi ku languteriwa ku ti-values ta voho hi toho swi vula ka va ta va ri lo ti tshamela laha Afrika-Dzonga va leswi hehliwaka hi swoho va huma ka swona ivi vutomi byi ya mahlweni loko va ti lava ku ya tiyela a Malawi va tiyela Malawi kambe leswi mi swi vulaka n'wena mo swi vula hi ku mi lava ku swi vula kambe andzeni ka n'we ma swi tiva ku mi nge hambanisi ku ku mfundhisi se hi mhaka ku se i vanhu vambirhi ku na mfundhisi ku na munhu a ku hava sweswo na n'we mi swi tiva kahle ku mo ti vulavulela sweswi ku la ku yimelela munghana wa n'wina loyi a nga mi fambisela yan'wana ya macheleni lama mi nga vileli ku wona anakeni a ni veri loko mi ndza vekisi papa a mi vekisa mali leyi mi nga chaviki ku loko mo tshika mi yi luzile vutomi bya n'wi byi ta tshama bya ha kota ku ya mahlweni swi nga ri tanda tana Khalanga lexikulu i ku hi fanele hi hambanisa timhaka ma ta ku na ntiyiso timhakeni letiwa phela varhangeri van'wani va kona va nga tikerekeni to karhi ene loko va ta tikerekeni men marisa hi ku why liya ka Xivambu loko a ye ka Prophet Bushiri yi va na ku hambana na yi hambanisa yini because va ko mina no hleketelela ku swin'wana swa leswi nga va ku swi endla ku yi hambana ku nga va ku ri ku hi ku ya hi milawu leyi yi nge le ku tirheni la tikweni ra hina Prophet kumbe sweswi mi nga ta tsakela ku va vitanisa swona va na nandzu va nyenge khoto la a va vonakangi loko ku fanele ku yiwa khoto hi ku sivele ka vona hi sweswo ntsena ku va ndle yini ku va mi tekele timali ku va sweswo ni ngheni ka swona ni nghena ka sweswo ku tiko ra Afrika-Dzonga ri humese nawu ri ku ta ku pfumeleriwa ku nyikiwa bail naswo bail yi ta famba na swipimelo leswi sweswiwani ka ha ri ku kakayiweni ku va vuya va ta kota ku va tengisiwa sweswi va hehliwaka swo Afrika-Dzonga se ivi n'we mi nga na matimba mi kota ku tlhe mi ya mi ku sweswo swi va phela loko un'wana munhu wo hleketa ku na ku famba ka vona va nga va va pfunini va nge hlamali sweswo swa tshama swi ri kona Khalanga mara ntiyiso i ku mhaka leyi ya ha ri khoto hambi kwali leyi a Malawi yi le khoto so hi yihi yi nga khoto yona ya ku vuyisa ka Mr Bushiri hale South Africa yi le khoto nakona kwale ya mahlweni so yena hala ka ntirho wa yena lowu endlaka wa kereke wa ku pfuna vanhu a wu yimanga hi mhaka ya khoto loko sa gwevuri a ri jele ya swi ta yima hinkwaswo mara swa sweswi tatana Khalanga me ni vona ka ri na nandzu ku va munhu ma nghena kereke papa mi mupfumeri n'we kumbe mo va mi fana na mina mi munhu wa swona ndi mupfumeri mari tiva tsalwa leriya ri nge ri loko i fanele va mupfumeri i fanele xixima milawu ya tiko na varhangeri ri tiva ngopfu na ku varhangeri va veke hi Xikwembu na ri tiva swinene futhi se n'wina sweswiwani mi vula ku munhu loyi a nga xiximiki milawu a nga na nandzu a nga onhangi nchumu a ni vulisaka nga onhanga nchumu na mina ri tani ri onhile mara a hi tshikeni khoto se loko ri ku yi onhile na n'we mi ri tani i onhile mi nga tlhe mi pfumela murhangeri wun'wani a ya tikuma a ri na munhu loyi a nga onha Xivambu yena loyi a nga ku laveni ka Bushiri i va nawu lava nga ku laveni ka Bushiri a va n'wi lava va n'wi kuma va landzelela hinkwayo milawu va n'wi khoma a pfaleriwa hi yima naswona hinkwaswo sweswo mara sweswo swi siveli munhu ku va a ya khongela a kerekeni ni vula ku kasi mina point leyi mani mi yisa ka yona phela hi leyi nga ri a mi le ku yi voneni ya ku n'we ma ha khongela swihi mi kha mi nga landzeleli milawu ya leyi yi nga koka tsalwa mativa loko ku ri ku
ka Prophet Bushiri mina ngusuli anisuli indlela yini Yesu Kristu loku ani mitwangi miri loko ku ri ku ni ndlayini loko ku na nxungeto wo karhi na ka vutomi wa baleka hi yo mhaka hambi Yesu Kreste ku hume xileriso xa ku hey n'wi balekiseni a suka kwalani a ya tumbela kwini a ha ri n'wana i lava ku dlayiwa loko se swi xungeta vutomi va balekiwa loko munhu a kume beyili swi xungeta vutomi bya yini loko ku va swo tala leswi swi endleka tatana leswi swi tivaka leswi a hi nge swi vulavula moyeni swi tele ngopfu tatana loko mi nga swi tshahi loko mi nge swi vulavuli loko mi nga swi vulavula swi vulavuleni mi nga swi tshahi mi ku hi nge swi vuli swi vuleni a ku ndleka yini ta vutomi tele ngopfu so munhu a nga baleka ta balekile tatana hi sweswo mara lexikulu xivambu a va dyohanga nchumu hikuva va yele va yena swa moya wa vona swa xiviri xa vona ni vona swi ri swilo right ngopfu se swi kahle ke miri a va dyohanga nchumu loko ku ri ka va dyohanga nchumu hikokwalaho ka yini vandla ra vona ri ku a hi tingheni hina mi nga hi katsi na swilo swa yena vandla a ri fanele ri nga ngheni vhele i hi xiviri xa yena n'wina nga yena nga vandla ni vula ku swona hikokwalaho ka yini vandla ri nga vuli sweswo ri ku hayikho munhu luya i loya hi yexe a swi zi swi khumba vandla hayi ku hina hi khumbani helo na swi sweswo na vo chava hi ku twa huwa vo chava hi ku twa yini va twa huwa leyi nga koho hinkwako laha va chava huwa Dimitri Paparikesini ko nangona ko Africa wa vulavula le ka Munghana Lonene FM komandlele ku haxela vona twi kusuka Masingita Mall Studio 1 hlekani lowu mingisero ya khesa swinene ku hi lombe ndleve kwala hi nga kona hi select minute ntlhanu ya mangwini ya misava na vongi n'wa mun'wana timaleke i mani khosa kambe hi nga se ya kona mingisero mina a hi sunguleni hi twa ku un'wana mingiseririni mi nga rivali na u nga kandziyisa rito ka 0657443911 na ko tiyisisa leswaku nkandziyiso wa wehe wu nga hundzi minute naswona laha u kandziyisa ku ri koho ku twala wehe i ri wexe hi nga khensa ngopfu mingisero wa mina un'wana mingiseri loyi nhlekani Lekani Botpet. Chao ka Malamulele. Hayi chao ka khesa swinene n'wina mi ri yini Hayi ngilava ku fana mavonele nyana kaya le ya Prophet Bushiri. Hi ku vona ka mina ni vona ku ri na mhaka ya tipolitiki ti nghenelelaka swinene. Hi ku ya hi Floyd loko a endlele le kerekeni a ni voni swi ri na nandzu ku nga ri ku kaneteni ku ri Prophet Bushiri vana leswi va faneleke va ti hlamulela ka swona laha tikweni ra hina ra South Africa loko ho va hi karhi hi xiya va tele vanhu lava kumekaka va karhi va ya atikerekeni loko hi vulavula hi Floyd i secretary general ya party hayi ya tiko ra South Africa loko hi vulavula hi le Malawi ku na maphorisa mo tala lama nga ku yini maphorisa hi wona lama faneleke ma tlhela ma khoma Bushiri ku na vanhu va magistrate lava pfumelaka ka ripfumelo leri Bushiri a nga na rona lava pelaka loko ku ri na ti-activities va ya kwele eMalawi mara a hi kumi ku vulavuriwa nchumu hi vona hi vona valavi va swigevenga hi vona lava faneleke va tisa ku avanyisa ka swigevenga loko se ku tengiwa nandzu lowani se loko mi languta ya Floyd a swo boha ku vulavuriwa loko munhu a karhi a laviwa hambi ko haha nhongani loko yi lava ku nghena xixeveni u yi dlaya va vulavula se hi ku languta maendlelo lawa ya nga kona Floyd loko a yile ku na la a pfumelaka kona hi nge vulavuli ku Bushiri sweswiwani i munhu loyi a nga ona a nga se heta nandzu hi ku ya hi nawu wa South Africa loko se u tengile va ku fika va ku byela ku se u voniwa nandzu ku va u endle 1 2 3 ku ta va na nandzu hambi ho languta yele ya ku huma ka yena la tikweni loko munhu a ya ku tengeni va teka ti-passport na hinkwaswo hi ti vutisa ku u hahise ku yini a ya Malawi a ri hava passport tiko ra kona ri yo va njhani na
ro un'wana na un'wana a ngo huma hikwala a lavaka kona leswi ra ku na tiko ra hina a ri tshamisekanga hi languta loko a ku famba a ku na switori swa ku va ri u fike a maskiwa yini u maskiwa hi va mani laha hi nga vonaka ku ri ku nga va na varhangeri vakulukumba swinene ka mfumo va nga n'wi tsutsumisi hiko a ri ka timhaka ta bindzu la South Africa se hi ku vona ka mina ni vona ku MK a ko va na leswi yi nga twananiku na swona hi xivambo eva a jila a dlaya nhongani la yi la ku nghena swakudyeni se va ku hi ku kumele kona kwalawa hi ku mina loko ni ri phorisa why ni ya Malawi ni phorisa ku ni la ku khoma Bushiri ni ya Malawi ni magistrate ni la ku tengisa Bushiri mara Floyd lo a nga ri ku kona ka justice system lo a nga ngheneleri ku ka ku tengisiwa ka Bushiri yi hunduka nandzu kumba ngopfu la South Africa ku tikomba ku ri Floyd a nga va a endle xihoxo loko a eka party leyi va nga n'wi laviki nakona a great man a ka nyinga a laviwa hi vanhu hiko loko a ri kona kambe xivutiso ku ta va ku loko i ri na matimba i ri munhu loyi a xiximiwaka loyi a hloniphiwaka a wu pfuneti ku tisa ntshikelelo ku fana leswi nga endliwa hi Dr. Ndlozi xikombiso loko va yilile va ku hey a swi ta lava loyi wun'wana wa kwala ka n'wehe loko a vuya le a ta hlamula hi ku a ku nga fanelangi ku va ku na mangiselo wa nga nghena la a ku swa vadiwani swa mhani luya wa khare ka PA ya premier a swi hlwelangi ku va vuya kusuka America na le England kambe hikokwalaho ka yini vanhu va lava nga na matimba vo fana na vona va tatana Floyd va nga pfuneti ku tatana Bushiri va hatsa va vuya ku ta pfariwa mhaka leyi nga pfuleka hala Afrika-Dzonga swi hela kumbexani ku vilela ku nga kha ku ta hi tlhelo rero swa tika Bootpet mo languta kwala South Africa ko loko a kuma pasi vun'winyi bya ku tshama la a qualify na a nga qualify nemetweni nkarhi wo wu ni vondokaka papa na cancer swinene a hi kumeni mahungu misava ya awara yan'we i minete ku bela awara yan'we hi loyi vonge n'wana tima Maluleke Mankos nhleka Afrika va vulavula eka Munghana Lonene FM. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela nhlekani na vaxini Bootpet na muhumelerisi khalanga la khumbanyana leya ka Floyd Shivambu ku va a vhakaxele kereke ya Bushiri a Malawi Bootpet ni voni nga ka fananga yangi Floyd tanihi ku Bushiri munhu loyi a nga lo baleka la eli ku lavekeni by the way hi ku twisisa ka mina ngoloya i lo vitaniwa cause loko mo ya milandzelerisa mi ta kota ku vona na ku twisisa ku Bushiri i na vuxaka too much na varhangeli va hina o van'watipolitiki va la Afrika-Dzonga i ta vuya Bushiri khalanga and a ku nga ta endleka nchumu hi yena leswi u ti lavela backup ntsena i ta vuya khalanga u fanele hi swi tiva hi swi twisisa swi amukela ku hina laha ha ri na tiko n'wana na n'wana o tindlela swa ku hanyiwa njhe vanhu lava ya va vota ku va hi rhangela tiko va ta kota ku lulamisa swiphiqo swa kaya a va tirhi swona va ti tirhela swa vona mindyangu ya vona khalanga hayi a hi hanyi hi ta vona inkomu khalanga inkomu mina ku vulavula hi leya tatana Floyd mina ni voni ti-question ta ku why munhu a fanele a questioniwa ripfumelo ra yena a ni hi leswi hi a believeaka ka swona leswi hi a pfumelaka ka swona se loko a ya attend service aka mfundhisi wa yena a hi nandzu kasi why ku fanele a questioniwa hi leswi hi n'winyi a pfumelaka ka swona leswin'wanyana ni pfumela ku a nga tingheni hi leswi hi n'winyi a pfumelaka ka swona a fanele a nga questioniwi Ahe kalanga hi vonelo ra mina ni nga ri Xivambu vo ndlela ku ri vanhu va vulavula hikuva swi tiva ku vele vanhu hi tshama hi ri na xexo vulavula a ku na xin'wana ivi a swi tiva ku loko a ya hi laha swo boha ku na lava nga ta vulavula ende na sweswi vele ku le ku vulavuliweni
a ku na xo biha xelo. Afrika wa vulavula yi hlekani ya loko loko vulavula hi Floyd Shivambu i mani a hleketa ku by this time Floyd Shivambu ta va suki ka EFF so Moiso loyi a hi munhu wo tshembeka South Africa hi already u xengi na party leyi yi tekiwaka ku ri wun'wana a nga yi foma so hi nge hlamali loko na sweswi a kha a xenga tiko ku ya Malawi i hlekani Pete Floyd iyaka munhu wo yiva va ku imfundisi njhani wo yiva bibele u nga tshiki u yiva u nga tshiki u endla swilo swo biha i tlule nawu ene Floyd i le hansi ka nawu i muakatiko wa South Africa that's why mi vona vanhu va ku endle xihoxo swi hoxekile hi leswi swi nga humelela se na yena i wela aka ntlawa wa yena loyi lowo yiva wa yiva na yena wa ri khamba i nge ori ndilo wa khamba i nga ri khamba ma twisisa i ora ndilo wa khamba a ri khamba a fana nga yangi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Ntiyiso mixero Munghana Lonene FM ni khensile hinkwenu n'wina mi nga kota ku rhumela ti-voice notes ti fika leni hi mi tlangela toho tsundzukani ku mavonelo yalawo ya n'we hina hi ngheni helo ka mavonelo walawo i mavonelo ya n'wina hi ndlela yaleyo nakona ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela sweswiwani hi lava ku bula na muhleri lava va swi twisisa timhaka ta tipolitiki ku ti fambisa ku yina hi amukeleni good enough mashikho hi bula na vona good enough inhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM na ku vuyisa ka Paseka inhlekani brapet na vangiseri va Afrika wa vulavula mi njhani n'we hi je kahle man okay no swa tsakisa hina ho twa va ya leyi vengi a hala ka n'we hala Mpumalanga a mi chayeli swona kasi mhaka leya ya sivuthi mulilo a va na yona budjeki na u vulavurile premier wa khale a ku u vuta kwini mlilo wa kona a wu vuti mlilo kwala a ku na ndzilo ku hava ndzilo nix ku hava ndzilo a ku na ndzilo kwala ande sungula la ka vanhu lava tirhaka brapet hi xilungu va ku na consequence management ku loko va kume ku ri we u teka timali loko ri phorisa ku endleka yini we union na we ya ku tshika ku ri va ku tlhongola kumbe na yo ta vulavula ku ri no mi tshikeni munhu loyi so hi mhaka hikokwalaho ku ri movha ta suka le malahleni leyi ta kuma ku ri ta endla accident laha Hoedspruit se swa ku byela ku ri a se hi hete ku famba tindlela ta Mpumalanga hinkwato hi fambe R40 ku ri swi endleke njhani ku ri ku nga vi na phorisa rin'we njhela ku ri ta ri hi manu na overload laha kumbe hi movha ya wa yi kahle so hi leswi swa ku ri vo Jackie Make swa va tsandza vana tivi ku swi va tsandza hi mhaka yini hayi ni mi twini hi leyi mhaka mani a hi rona ku loko hi pfuka hi kuma ku heyi ku va tatana Floyd Shivambu va ye akerekeni swi onhini kambe van'wana va nge va swi tivi na ku swi onha hi leri nge yini hi ku van'watipolitiki vo tala tolo hi va vonini va ri a Moriya akerekeni hikokwalaho ka yini swa tatana Floyd Shivambu swi va mahungu loko va ye a Malawi mi vona yini n'wena swi endla mahungu hi mhaka ku ri munhu loyi Floyd a chakele yena le Malawi bail ya yi kola Afrika-Dzonga laha ndzi ri munhu a ku ri a khome maphorisa u humise bail endzhaku kwalaho a chava la Afrika-Dzonga a tlhelela ndzhaku le Malawi so sweswi NPA i busy i lava ku ri munhu loyi a ta tlhelela ta vuya kaya la Afrika-Dzonga ta vulavurisana na voho ta face mhaka ya yena ya ku dya mali ya vanhu va ku tala kumbe allegation ya ku ri u dye mali so loko u ri munhu wa ku ri nawe u hanya hi mali ya vanhu va la Afrika-Dzonga ni vulavula hi xivambu a swi kombi ku tlhariha loko u famba ka munhu loyi le Malawi u nga vuyi na yena kwala ndzi ri wa laviwa swi tiva na we ku ri wa laviwa u nga vuyi na yena se u ta posta ti-photo ka social media u byela vanhu ku ri i munhu wa ku ri tlharihe ngopfu i munhu wa black consciousness kumbe i munhu wa ku ri va kwini u tirhise vito rin'wana ra Pan-Africanist i munhu wa ku ri u rhandza Afrika ngopfu a swi kombi ku tlhariha swi kombi ku ri u na ti-responsibility loko u ri lunga ra palamende u tiva loko leswaku
ku na mali leyi tirhisiwaka ku tisa munhu loyi laha u nga vuyi na yena u ta pfuna Afrika-Dzonga u vuya na hi aeroplane ya wena. Van'wani veri phela mi nga rivali tatani Xivambu is just i secretary general wa MKP swi helela kwalano. A nga tirhi ka NPA a hi phorisa ha loyara se mi nge veki blame ka yena yeyi wa ya mahlweni na ku seketela kumbe na ku ya khongereriweni hi Major One. A va vulavuli ntiyiso Braphet i ku ri responsibility ya ku khoma munhu loko a endla swilo swa ku biha kumbe a endla crime a hi responsibility ya maphorisa ntsena hi loko loko u languta ndlela leyi Afrika-Dzonga yi tirhaka yona ku na ti-community policing forum ku na leswi va ku na citizens arrest ku ri loko ndzi ku vona u yivela munhu na mina na yoho lungelo ra ku ri ndzi ta ku khoma ndzi ku yisa police station va ta ku pfulela case. So Floyd Shivambu a swi kombi ku ri a hi munhu a hi phorisa ntirho wa ku khoma vanhu i ntirho wa phorisa i ntirho wa Floyd Shivambu ku ri loko a ri muakatiko la Afrika-Dzonga a vona munhu a endla swin'wanyana a endla crime yin'wanyana na ye u na responsibility ya ku ri a mu khoma munhu yoleyo. So ku ri sweswi a ri pale parlamenteni khale EFF a ri parlamenteni a huma ka MK Party mara swa ku ri sweswi u ta ku no me a ni hlawuriwanga ku ri ni ta va lunga ra parlamente ku va mi hanyi mali ya vanhu va le Afrika-Dzonga swi nge pfuni na so i mhaka ya ku ri ku sungula tin'hweti leti hundzeke before ya ka MK Party a ri le parlamenteni u hlawuriwile munhu loko va hlawula EFF vana va hlawuleke EFF va hlawule na Floyd Shivambu leswaku a ta rhangela so sweswi a nga kombi ku ri u swi kota ku rhangela loko a tiva ku ri munhu loyi u vavise vanhu va la Afrika-Dzonga ngopfungopfu vanhu va le Mpumalanga na le Limpopo ene a ri munhu wa ku huma Limpopo mara u kuma ku ri u tshama na ye va ta kumbe va nuna tiye munhu a nga tivi ku ri va endle yini so a ta vulavula ku ri i pan African so leswi swi endla ku ri vanhu va ku tala va ti vutisa ku ri kahle Floyd i nkarhi wa khale malembe laha hundzeke loko u yi ku he munhu loyi hlayire ngopfu he munhu loyi a tsalaka tipaperi ta EFF kumbe vanhu a va nga tivi ka swi endleka ku ri a ku nga ri ye munhu loyi a tsalaka le ku ri i ndlela leyi ti khomaka yo sweswi a swi ti kombi ku ri i munhu wa ku ri u tiva ndlela leyi swilo swi fambisiwaka yo ndlela leyi nawu fambisaka yo ku ri Major One a nga fani na Lhanyane a nga fani na Mdisa a nga fani na Shembe i ku ri yeyi munhu wa ku ri u sukela bail ya ko le Brooklyn ya le Pretoria ti ku ri Brooklyn kumbe Queen mara bail ya ko le na sweswi wa laviwa munhu loyi. Se swi pfula yini leswiwani ka loko hi kha hi languta ka MKP ku van'wani va ri lava va nga n'wi lavi se nkarhi wa vona lowu wa ku kota ku komba ku mavala ya vona. So vulavula swilo swimbirhi laha hi nge tivi ku ri ka leti mbirhi yini kahle ka swa ku sungula a swi nge endleki ku ri Floyd a suka kwala a ya le Malawi i mali ya yena a nga fambi mali ya MK Party leswi vulaka ku ri ku famba ka yele i mhaka ku ri i discussiwile ka MK Party treasurer ya MK Party yi humise mali mi xavela ticket kumbe mi xavela va buka na hotel ko kwale na transport ya loko a ri le ku renta movha ku na transport ku ya ka Major One so ku na mali leyi humeka ka MK Party ndzi vona ku ri ku na mali leyi humeke ni nge vulavuli ntisile ku ri kahle ka swi nga swi tiva mara loko a famba a ri le a famba a vulavula mhaka Pan Africanism i leswi vulavulaka MK Party so ni vona ku ri number one i mhaka ku ri MK Party va swi tiva kahle mara a va nga swi voni ku ri swi ta backfire ndlela leswi backfireke yo vo va languta ku ri va lava vanhu va kereke va ta va hlawula lembe leri taka na 2029 mara i response leyi va yi kumaka yi komba ku ri vanhu va tsakanga swa vumbirhi swa endleka ku ri ka MK Party ku na vanhu lava ku ri a va mu lavi Floyd Shivambu so va swi vonile ku ri leswi va swi endlaka ku ta va handsball kahle so va mu tshika va ko famba tatana Shivambu loko se a ri lesi u huma ku ri spokesperson ta vulavula ku ri va ri MK Party va tivi nchumu hi mhaka ya Floyd Shivambu so munhu la vulavulaka politika vandla ra politiki u vulavulela hinkwavo u vulavulela na Floyd Shivambu ku ri Floyd Shivambu ri ka vurhangeri so loko Floyd a fambile munhu la vulavulaka vandla akwe hina ri MK Party a hi swi tivi mara Floyd sweswi ku komba ku ri kumbe ku na ti-faction timbirhi ku na faction leyi lavaka ku ri Floyd a humesiwa ka position leyi ya vuseketeri kumbe a hlongoriwa ka MK Party ku ri hi xilungu va ta ku put the party into disrepute hi swi vonile ku ri ku na vanhu va ku tala ku ri va hlongoriwile ka MK Party mhaka leyi tsongotsongo ngopfu va tele ngopfu laha Mpumalanga ko make
ti-secretary ta ku tala before ku ta fika Floyd na to ti tlhongoriwile i munhu mun'we njhe ti tlhongoriwe tatana Jacob Zuma so swi endleka ku ri ku na vanhu lava nga mi laveki Floyd so sweswi va mu khomise handsball so ku laveka hi ya ta byela vanhu ku nga vulavuli emvulavuri wa MK Party hi ya ta byela vanhu ku ri ku famba ka yele ku sanctioniwe mani u fambe mali ya mani ku randiri yena u ena salary leyi a ni voni ku ri teka mali ya famba le Malawi ku na involvement ya vanhu ka MK Party kumbe va mi lavi ka MK Party kumbe i strategy ya ku ri a va vona ku swi ta tirha mara se va swi vona swi backfireile loko va hlaya ka social media kambe kasi a swi koteki a nga va munhu good enough a nga va munhu Floyd Shivambu va ku i munhu a nga va munhu ku na vanhu la Afrika-Dzonga ku ri ndzhaka ku ri a fambile Major 1 a hlelela le Malawi va famba nje loko n'hweti herile va famba va ya le ka yehe ku ri va ta khongela koho va koho mara loko va famba va ya le vanhu lava a va na responsibility ya ku fana na Floyd ku na swivulavuri swin'wanyana Braped va ku loko o teka office ya public u tiva leswaku u teka responsibility ya public va ku if you accept public office you're accepting public responsibility leswi ku vulavulaka leswaku na ndlela leyi u hanyaka hi yona na movha leyi u fambaka hi yona ku ri we u famba hi timovha ta vombalulo ta ku ya kwinikwini ku ta vulavuriwa hi ku ri we se u hanya le ka public vanhu va langutiwe ku ri u hanya njhani so na ye loko a hlongoriwa loko a hlawuriwa ku va ka parliament EFF a suka eka MK Party u fanele swi tiva ku ri mhaka ku ri se i public figure swi vulavula ku ri a ku na nchumu la ta wu endlaka leyi u ta endla ku ri va ta ku i munhu nakona ye wa swi tiva hi ku ri loko a publisha xithombe lexa yena na Major 1 ka Facebook ka social media u lava ku ri vanhu va ta ku hey Floyd i influencer loko Floyd a ri ka Major 1 swi komba ku ri ka Major 1 a ku na pongo na yina yi nga famba ka Major 1 na vanhu va ku fana na Floyd va famba ka Major 1 ene loko i languta ndzhaku i tsundzuka leswaku tatana loyi a lovile lo va ku i Joshua TB Joshua a ku na va ku tala va la Afrika-Dzonga ku ri va famba ka Joshua vanhu va ku fana na vo Julius Malema ku na nkarhi wun'wanyana a vulavula a mu defenda munhu ku fana na Joshua swi vonela leswaku vanhu va ta ka kumbe vanhu va vulavula hi mhaka leyi ku ri munhu wa ntima mara Floyd loko o teka office ya public o tiva leswaku vutomi bya wena hinkwavo na vutomi bya family ya wena na movha ya wena na ndlu ya wena ku ta va ka public so sweswi leswi vanhu va swi endlaka i ku ri va analyzer mhaka ya ku ri u tirhisa ku tiviwa ku ri u tiviwa ngopfu ku ya leyi ku ri a nga fani na mina we Braped ni nga famba ka TB Joshua ka Major 1 na loko ni nga faka ka social media ku na vanhu va ku tala va ta ku hi lava ku famba la mashiko a fambaka ko mara ya wa swi tiva ku wa recruit se swi vula sweswiwani loko aka recruita hi ndlela yaleyo swi vula ku i le ku tirheleni munhu loyi a South Africa a nge le ku laviweni ku a ta sungula a tenga leswi hi kota ku vona ku i basile kumbe a nga basangi ke kambe hi mhaka ku va tsutsumini se vanhu va hleketela ku a nga basangi hambileswi van'wana va nge ku basile a ko va na swin'wana swi ri na nxungeto wa vutomi bya yena mara swivutiso swikulu leswi loko laveka i tivutisa so hi ku ri loko munhu wa ku fana na ni ri tatana Mbalula swi nga endleka yini ku ri u vona ka Facebook a ri le Nigeria ka Timothy Omotoso ku ta endliwa va ta ku na ye private citizen munhu nje a le Omotoso na ye ya tiva ku ri u tolile a ka kuma ku ri una kala a ri endleke mara a ni voni ku ri vuhlari loko u ta va u ri le Nigeria u tshame u teke swithombe na hi office na ye ku I know na tatana Omotoso kwala munhu wa Xikwembu man of God i munhu la khomeke Pan Africanism swi nge pfuni ku ri la Afrika-Dzonga ku na vanhu va rila sweswi ku na 34 ya vo make vo sisi va rila ku ri munhu loyi u va abusile so na ye Bushiri ku na vanhu va ku ri va rila la so loko u ri munhu wa politiki u ri murhangeri wa politiki Afrika-Dzonga loko o famba u ya le ku i strategy nhlayo kun'wanyana va tsarile va MK Party va ku by any means necessary va ku strategy ku ri loko u lava ku wina power u nga tirhisa any means necessary so mara swivutiso ku ri any means necessary vulavula yini vulavula ku ri loko va ku kombela ku ri u ya le Israel mundzuku ta famba hi mhaka ku va ta ku no ta ku nyika ti-vote loko va ku kombela ku ri hayi no ku laveka u endorsa Benjamin Netanyahu ta endorsa hi ku ri lava ti-vote so na statement xa ku ri by any means necessary swi komba ku ri leswi swi vulavuriweke i munhu wa ku fana na Karl Marx that's why me ni nga twisisi mhaka ya Floyd Karl Marx u vulavule ku ri religion is an opium of society loko ku ri vanhu va twisisa opium kumbe hi nga ku i ririmi ra masiku lawa ri ku
religion nyawupe ya tiko loko munhu wa kumbe religion mara Karl Marx a khale le ndzhaku le so munhu ku fana na Freud ta byela ku ri u hlaye vo Karl Marx u hlaye vo Friedrich Engels so mara sweswi loko a famba ka vanhu va ku ri ku ya hi dyondzo ya yena va dzaye opium ku va dzaye nyawupe sweswi a hlamarisa ku ri kumbe ka MK Party va lava vanhu va ku ri va hlaye opium kumbe va lava vanhu va tlharile va ku ri loko va endla swilo va ta vutisa ku ri loko lava ku yaka vanga ra politiki u nge yaki vanga ra politiki vanhu va nyawupe u ta yaka vanga ra politiki vanhu va ku ri va tlharile va ku ri loko endla swilo va ta ku vutisa mara laha fambeke koho sweswi a swi fambisana na dyondzo ya yena a ri munhu wa ku ri dyondze ngopfu a hi tlheleni good enough hi ku ni kume voice note yin'wana ni tshemba ku na n'we tanihi hi vahangalasi kumbe vativi va landzele va timhaka ta mahungu mi nga va mi yi kumile ni kume voice note yin'wana va nge yi forwardiwe many times ya munhu un'wana a ku swi vula ku hi fanele hi vhotela MK a kha a vulavula hi accent ya le Nigeria se swi nga va swi kha swi pfule nyangwa wa njhani leswi loko hi kha hi vulavula ka timhaka ta leswi vanhu va Afrika-Dzonga va langutisaka xiswona vanhu vo huma matikweni ya le handle na leswi varhangeri va hina va khomisaka swona Rapet nta ku bela hi mhaka ya so Bushiri nkarhi leyi a ta famba sungula me a ni voni ku ri i munhu wa ku ri phunyukile u ve phunyuka va n'wi phetha a famba a ya Malawi a yi tsundzukeni ku ri valandzeli va yena a va vulavula va tele ngopfu la Afrika-Dzonga va vulavula va ku ya loko Major 1 a nga humi jele hina yi nge vhoti loko u tsundzuka kahle a ku ri before the vote hina yi nge vhoti loko a nga humi jele ene a ku ri vanhu va ku tela ngopfu ana valandzeli va ku tela ngopfu leswi me i nkarhi leyi a ni ta swi vulavula ni vulavula leswaku hayi leswi ti komba ku ri Afrika-Dzonga va tshame hansi va vutlhori kumbe van'wanyana va ku hayi swi ta endla pongo la loko munhu loyi a ri la vanhu lava va nge vhoti loko a nga humi jele va nge vhoti kumbe loko a nga a ri la Afrika-Dzonga ku laveka hi mu pfumela munhu loyi a ta huma ndzi swi vona ku ri u pfumeriwile ku ri a huma hi ku ri vanhu va la Afrika-Dzonga va nga tshami hansi va ri hi nge vhoti so leswaku connecta ku vota ka Afrika-Dzonga ku votela MK Party kumbe ku votela party yin'wanyana na mhaka ya vafundhisi lava ku ri va huma matiko a le handle u lavaka swi twisisa ku ri swa endleka ku ri i xilungu va ku hi spin swa MK Party i ku ri vanhu lava Afrika-Dzonga va swi vonile ku ri kumbe vafundhisi va swi vonile ku ri vanhu va Afrika-Dzonga va rhandzi masonto a ku ri ku vulavuriwa hi Xichangana na Xitsonga kumbe Xipulana kumbe Xipedi va rhandza laha ku vulavuriwaka hi xilungu mara xilungu xa koho xi va na accent ya ku ri ya le Nigeria ku ri munhu a nga huma le Nigeria kuma ku ri le Nigeria munhu loyi a nga ri ya mfundhisi mara u ta mafundhisi loko a fika kwala so leswi Freud a swi endleke swi fambisana na yona mhaka ku ri va lava tivhoti ta vanhu va le dyondzo vanhu va le sontweni mara problem la ku ri va lava tivhoti i vanhu va ku ri la Afrika-Dzonga ku na leswi swi endleke swa ku biha vanhu va ku fana na Omutoso va ta lava tivhoti ka Omutoso van'wanyana hi vonile nkarhi leyi a humelela court a ku na vanhu va protesta le handle so sweswi Floyd na MK Party va vone Major 1 va ku hayi laha na koho hi nga swi kota ku kuma tivhoti ta vanhu lava sapotaka Major 1 ku ri va tele ngopfu mara mistake lava endlaka kwala hi ku ri me a ni voni kahle a ni voni ku ri munhu wa ku fana na Major 1 u tata la Afrika-Dzonga ta va court ku ri loko mi tisa la before the election ta 2026 swi ta galvanize vanhu swi ta pfuna MK Party because vona ku ri Floyd u calculate ku ri hayi munhu loyi NPA ta wina u ta hlela Afrika-Dzonga loko ku na ti-protest MK Party ta lava ku capitalize ka vanhu lava ta va la handle ka court loko loko a humela court va ta va la handle so ku ri 2026 election i ta swi kota ku mobilize vanhu va la le Tshwane na kun'wanyana laha ta a phela kona so sweswi a ni voni ku ri kahlekahle NPA ta languta ku ri no munhu loyi a vuya la before nkarhi loyi mara na ku ri khoti vula ku ri a ta la mara ku ri u ta vuya la vona ku ri loko va tlharile va ta mi tshika ku nghuza 2026 nhlawulo endzhaku kwalaho ku ta va kona lava ta mi tlherisaka a ta la Afrika-Dzonga hayi a ka tika good enough kambe mi swi ri tani a khensa swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta khensa mehe good enough mashikh hi vola va hi bula na vona mingisero Umngana Lona FM makomba ndlela sweswi la ku ya languta timhaka ta le magondweni na ngopfungopfu ka timhaka ta vugevenga hi la ku languta swona sweswiwani hi cinca hi gere hi twa ku va ri yini vakulukumba va ri va tirhe njhani hi la ku bula na va brigadier vumbirhi ka vona brigadier
Mdluli na Brigadier Mashava havumbirhi ka vona va ta tatani hi ku landzelelana tani kambe sweswo andaka leswi nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ente iso mingisero mugana lona FM makombandlela leswi hi swi tivaku i ku hi tlhelo ra timhaka ta vuhlayiseki emagondweni a va fambangi kahle vanhu ve le Mpumalanga kambe a hi languteni hi timhaka ta vuhlayiseki hi ku angarhela leswi swi langutanaka na lava va uniform ya wasi hi lava ku bula na Brigadier Mdluli hi twa ku va ri yini ku xiyimo xi tetano Brigadier nhlekani hi mamukerele ka mugana lona FM nhlekani ka n'wina tatana Khalanga xikan'we na vayingiseri va Afrika wa vulavula yi fambe njhani Paseka Brigadier inkomu ku va hi nyikiwe nkarhi leswi nga swi vulaka ku loko hi langutile hi vone swi va swi fambe kahle hi tlhelo ra mhaka ya ku lwisana na vugevenga hambileswi ku nga va na timhangunyana leti nga kona kambe swi tikomba swi fambe kahle ni nga nyika xikombiso hi ve na mhangu leyi nga humelela laha a Riverside Mall Nelspruit hi Wavuntlhanu na vusiku ku nga ba awara ya 11 laha varindzi va nga kumeka va hlangana na vavanuna vanharhu lava a va tikomba va ri karhi va ri ka ndhawu liya hi nkarhi lowu vanhu hi xitalo hi nga langutelangi ku va kona loko un'we wa vona a ringeta ku va tshunelela hi loko ku va na ku kwetlembetana laha murindzi a nga duvuriwa a lova endzhaku ka sweswo ehleketeriwa loyi a ri na xibamu hi ku lavan'wana va kumeke va baleka i kumeke na yena a va a hlangana na van'wani varindzi lava ringeta ku pfuna loyi un'wana ku va na ku balaselana kambe loyi wa muehleketeriwa i kumeke a duvuriwa a tikuma a khandziye ka roof laha a makumu nampundzu swinene hi siku ra Mugqivela hi loko a kumiwa na xibamu laha a ri na timbanga sweswi vulavulaku tatana Khalanga se ku khomiwe van'wana lava vambirhi lava va famba na yena va khomiwile kumeke xibamu xa AK-47 ku kwalaha kambe hi mhaka leyi karataku ku kumeka hi va hi lahlekeriwa hi vanhu lava hi tirhisanaka na vona makeni yo va na vuhlayiseki yin'wana mhangu yi ve ku duvuriwa na ku dlayiwa ka un'wana wa xisati laha a nga duvuriwa hi phorisa ra surgeon endhawini ya le Belfast yi endleke hi Mugqivela laha a nga khomiwa surgeon leyi laha swi kombaka swi fambisana na timhangu to yelana na swa madzolonga ya le kaya kambe hi mhaka leyi murhangeri wa maphorisa la xifundzeni ka Major General Dr. Mkhwana a nga yi sola ngopfu ku hi langutele ku vanhu lava va nga maphorisa na lava nga ka swiyenge swa nawu va hlayisa nawu ku va vona va va ku swikombiso ku loko va hi humela hi timhangu to fana leti nkarhini wa Easter hi mhaka leyi karataku ngopfu mara kambe hi ku angarhela ti-operation ti fambe kahle kumeke swibamu ku khomiwe vanhu so hi tsakile hi leswi nga fambisa swona loko mi languta Paseka leyi Brigadier mi pimanyisa na tipaseka letin'wana mi vona yini mi vona ku se swi le ku tikombeni ku mi ya kwihi tanihi hi maphorisa kumbe xiyimo xa ha tika hi vona hi ri ku humeleleni loko hi languta hi swi fananisana ka lembe leri nga hundza na malembe ndzhaku hi vona ku ve na ku cinca lokukulu hi tlhelo ro timhangu ti hunguteke ngopfu ni nga kombisa ku fana na xifundzantsongo xa hala Vakher hi ve na ku dlayiwa ka vanhu vambirhi ntsena ka weekend hinkwayo ku ve loko u languta hala ndzhaku kun'wana hi ve na timhangu to tala so swi hi komba ku kungu leri nga na rona leri ri nga sunguriwa ra Paseka ri fambe kahle na le ka swifundzantsongo leswin'wana xa eHlandzeni na xa le Ankanghala swi tikomba swi ri ku fambeni hi ndlela ya kahle so ha tshemba ku ya mahlweni
hi fane hi va hi endla ku swi va tano na ku nga ri ntsena ka nkarhi lowa Easter na ku ya mahlweni ku fikela loko lembe ri a yi se hela nguva ya Paseka brigadier mi nga ku yini ka rixaka hi ku angarhela ngopfungopfu loko kha hi languta ka matikhomele timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu swi tikomba swi ri kule ngopfu no hela kambe kumbexani loko mi vurile n'we mi nga maphorisa van'wani va nga jinga va cinca miehleketo na vuhlayiseki hi ku angarhela ngopfungopfu loko hi kha hi languta ku hela ka vhiki ka ha lehile ka ha ta tlhe ku va na ku hela ka vhiki sweswi vhiki leri ya ka roho lero van'wani va le ku tlheleni namuntlha hambiloko ri ku van'wani va ri ku tlheleni hi ndlela yaleyo i ntiyiso tatani Khalanga ha langutele ya ha ri emahlweni nguva leyi leswi swi kombelaka i ntirhisano ku fana na sweswi leswi nga swi vona loko hi karhi ku endla ti-operation ku fikiwa ka ndhawu leti ku xaviseriwaku swo nwa loko hi karhi hi endla mitsecho liya hi kombela vanhu hi tirhisana na kwala mapatwini na hinkwako na le ti-shopping mall hi kombela ku vaakatiko va tirhisana na hina loko ku ri na leswi va xi tivaka hi vugevenga kumbe leswi migingiriko ya vugevenga va nga chavi ku va tihlanganisa na hina hi ku tirhisa tinambara leti ta hina ta Crime Stop 08001011 kumbe va rhumela hungu ka my substep so hi kombela ku mhaka leyi ya madzolonga ehenhleni ngopfungopfu emindyangwini ehenhleni ka vana na vanhu va xisati hi kombela ku a hi ringeteni ku va hi fambela kule naswona hi ku a swi tiva ku munhu un'wana na un'wana hambi a endle xihoxo a hi nhlamulo ku va u teka vutomi bya yena kumbe u n'wi ba kumbe u n'wi xanisa a hi ringeteni ku va hi aka rixaka ra hina hi ku leswi swi endlaku u kuma ku nkarhi wun'wani ku hela ku dlayiwa vatswari vana va sala va nga ha ri na vahlayisi swi ta hi vangela mhaka leyi nga ta hi tsandza ka mundzuku laha hi nga ta vona vana lava na vo va yisa mahlweni mhaka madzolonga so a hi veneni xikombiso leswinene vatswari eka vana a hi hanyeni vutomi lebyi nga byinene loko ku ri na tindlela leti hi nga ti tirhisaka a hi ololiseni ku na ti-social workers ku na varhangeri va ndhavuko ku na vanhu vo hambanahambana lava nga hi pfunaka handleni ko va hi tirhisa madzolonga ku va hi kuma switshunxo ka ti-problem kumbe ti-challenges leti hlanganaka na tona brigadier un'wana i ri ni mi vutisa leswiwani hambileswi mhani ku hi hetile i te ni vutisa timhaka leti timbirhi i ku veri ku na ku vilela kukulu ka ku ongeti ka magondo ya n'we ku na swiviko swa vugevenga loko ku ri ku swi tani brigadier tanihi maphorisa mi le ku endleni ka yini ku swi herisa swi swa muxakolowo kasi yin'wana i ku ka tindhawu to fana na le Barberton a ku ri na ku tlakuka ka tinhlayo ta kumbe swiviko swa ku ongeti ku na lava va mintlawantlawa na timhaka ta madzolonga ya timhaka ta swa swibamu tanihi hi xifundza mi endla yini hi swona i ntiyiso khensa ka swivutiso sweswo xo sungula mhaka ya madzolonga emapatwini tanihileswi ka vhiki leri nga hundza va nga va swi voneli van'wana hi ku ve na ku lonciwa laha ka mhaka ya Paseka laha a hi ri na ti-MEC timbirhi ya community safety ya le mapatwini xikan'we na murhangeri wa hina Major General Dr. Joseph Mkhwanazi straight laha ku nga hlamuseriwa ku hi ta va na migingiriko yaleyo hi swona swi nga endla vanhu va vona ku ri na ti-road block laha hi tirhisanaka na swiyenge swin'wana swa traffic police hi tirhisanaka na lava municipality bylaws ka tindhawu to hambanahambana hi ringeta ku va hi lwisana na vugevenga lebyi ku leswi hi endlaku ku hi va na migingiriko ha hlela hi languta ku hi kwini laha hi va ka na timhangu to tani na ku va hi sivela ku nga vi na timhangu to tani so vaakatiko a va vi na ntshembo ku leswi swi endlaka hi swona swi nga endlaku ka Paseka leyi va hi nga ri na timhangu to tala emagondzweni laha ku nga na vugevenga loko hi ta ka mhaka ya le Barberton a swi tiva ku deputy minister wa maphorisa tatani Mathale va ve va ya ka ndhawu liya laha a va ri na varhangeri van'wana xikan'we na murhangeri wa hina wa maphorisa laha xifundzeni Major General Dr. Joseph Mkhwanazi laha hi nga fika hi kuma swirilo leswi ku ve na migingiriko leyi nga endleka ka mavhiki laha ya nga landzela endzhaku ka loko va fikile laha hi nga khoma vaehleketeriwa hi ripotile hi nyike xiviko na sweswi migingiriko leya ya ha ya mahlweni
a va languteli ni tshemba vanhu va le Barberton lava tshamaka kona va ta va swi vonile leswi nga endleka leswi na vona va hlamalaka hi maphorisa kasi ya swi kota ku endla leswi va ze van'wani loko hi kuma swiviko va vutisa ku hawu kasi i maphorisa ya le kwini i maphorisa kwala Mpumalanga a ta ya mahlweni migingiriko liya hi nga twa va yi vika ya vugevenga ka ndhawu liya hi la ku kumeka yi va yi fikelela hansi tshemba van'wani va swi tiva ku mariti yi veka mahungu minkarhi yo tala yi karhata kambe sweswi yi rhurhile leswi lavaka ku hi fikelela swona ka ndhawu ya le Barberton so a va vi na ntshembo a va tirhisana na hina a va hi nyike swiviko hambi wo swi tiva ku nkarhi wun'wani lava swi endlaka va nga va ri maphorisa nyika information yeleyo ku a hi lavi ku va hi katsakatsaniwa na vanhu lava endlaka migingiriko ya swigevenga va karhi va tirha na hina. Brigadier Mdluli a khensa swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta enkomo khalangana va yingiseli inkomo hi sweswo mintsero Munghana Lonene FM lava hi bula na vona hi Brigadier Mdluli hi bula na vona kusuka ka ndzawulo ya maphorisa ya Mpumalanga va kha va vulavula hi laha va nga tirhaka kona tanihi maphorisa ntshemba na n'we mi vone swo vona eka ka timhaka ta matirhelo ya vona hi ta twa hi n'wina eka xinkadyana xi nga ta tshika hi sale na xona hi ndlela leyi cinca gere i khupukela a Limpopo laha hi lavaka ku bula na Brigadier Mashava lava hi lava ku bula na vona laha na voho hi languta ka timhaka to hambanahambana leti va nga tirhisa xiswona hi ndlela yoleyo kambe timhaka leti ta ku munhu ta khelela wa xisati andzeni ka movha a n'wi tlhakisa i va khala ku fikelela yini a ni vula leswo a na ku n'wi tlhakisa hayi ku n'wi tlhakisa a n'wi khelele ndzeni ka movha a tshama kha vona ku ya ku a n'wi hoxe le butini a nte ku njhani le butini loko munhu a nghenini a tshama kona kumbe a tshamisiwe kona kumbexana movha yi kha yi famba tibambasini se ta va kha hi bula na Brigadier Hlulani Mashava hi twa ku va ri swiyimo swi fambe njhani hi ndlela leyi ngopfu loko hi languta ka timhaka ta hi laha timhaka leti ta vugevenga ti nga va ku ti fambe ha koho kambe ku na ku vilela ka ku na tindhawu a Limpopo leti ti nga le ku veni na vugevenga hi ndlela leyi se ta va kha hi twa ku tanihi va ndzawulo kumbe tanihi va Limpopo va ri yini loko xiyimo xi titani ngopfu loko a ku langutaka timhaka ta ku ongeti ku na tindhawu leti ti nga na vugevenga ngopfu ku nga va ku ri tindhawu ta le makaya ku nga va ku ri tindhawu leti swi tivekaka ku hala hi le ntsinda wa vugevenga kambe lava nga ta hi pfuna ku tisa mhaka leyo i Brigadier Hlulani Mashava hi bula na vona endzhaku ka leswi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ntiyiso mingiselo Munghana Lonene FM va yime ku lunga van'wani va lava va kha va tirha ku hela ka vhiki loko a ku ri hana ku va a levhini ni twe swi kha swi vekiwa kahle rivaleni ku a va yi levhini lava loko hina hi ri le mporosini na yini na yini hayi va fanele va va ri ku thewukeleni sa hi twenini ku na ku tirha ka vona ku fambe njhani kambe ke loko ku kha ku vulavuriwa hi timhaka ta vutleketli ni twe holobye Barbara Chris va kha va kombisa timhaka ta ku Limpopo exifundza lexi nga rhanga mahlweni hi vuhlayiseki ka nguva leyi ya Paseka xana swi tanuke na le ka tlhelo lerin'wana ra vugevenga hi ku angarhela ke Brigadier Hlulani Mashava va le layinini Brigadier Nhleka i swikani khalanga na ku xeweta eka siku ra Msombuluko wa ku va vanhu va wisile emhaka ka tiholideyi ta Paseka ku na mahungu yo tala lama kumbexani mi nga hi byela kuwo ku na vuxokoxoko byo tala lebyi mi nga hi nyikaka byoho hi ku angarhela loko mi languta nguva leya Paseka mi vona mi tirhe njhani na loko mi yi fananisa na malembe lama nga hundza ni nga vulavula ni nga titinyingi leswaku xifundza xa hina xa Limpopo xi tirhile hi matimba ku tisa vuhlayiseki eka vaakatiko va xifundza xona lexiwani xikan'we ni le ka vaendli lava va sukaka tindhawu to hambanahambana na loko hi tlhela hi langutisile lava va endlela tikereke ta ku hambanahambana ku fana na tikereke leti ti nga kona le a Moriya ntsindeni wa Moriya na tindhawu tin'wana to hambanahambana ni pfumeleleni ni hlamusela khalanga leswaku eMoriya ka tikereke tona tetiya timbirhi hi ku angarhela a ku vangi na mhangu na yin'we leyi nga mangariwa ya vugevenga loko hi tlhela hi langutisa na kona a Mankweng aka police station hi ku hi vona va pholisa ku ndhawu liya
hi vuyile hi kuma leswaku a ku vangi na timhangu ta ku kombisa leswaku xiyimo xi nga tshamisekanga. Maphorisa ya hina ya tele swinene lava ku khensa swinene ka lava va National Traffic Police na lava va maphorisa va Spitikopo kusuka ka xifundzankulu xa Limpopo xikan'we ni le ka lava va ku va ka va suka ka masipala na ti-CPS ta hina hi nga ti rivali. Ha swi tiva leswaku lavawani hi vona mahlo na tindleve ta hina lomu hi tirhelaka kona na mitlawa yin'wana leyi nga kona ku fana na ti-neighborhood watch groups, vanhu lava va nga vuya va hlangana va mitlawa ya muganga hi vona va nga endla leswaku hi va na vuhlayiseki laha swinene. Loko hi kha hi la ta kombisa mi twile mi hlamusela hi timhaka ta leswaku hakunene ku hlamuseriwa leswaku Limpopo yi tirhile swinene loko swi fika ka vuhlayiseki. Hakunene Barbara Grace minister wa transport u kombisile leswaku na hambiloko a nga lavi ku veka a nga lavi ku nyika xiviko xa formali kumbe lexi xi va ku xi ri xona xi nga xona a nga kombisa hi preliminary ku Limpopo hi yin'wana ya swifundzankulu leswi swi nga vuya swi tirha swinene. Tolo loko ni kha ni yingisela mahungu ni vuyi ni twa MEC wa hina wa le xifundeni loyi a nga yena mulanguteri wa swa vutleketli xikan'we na vuhlayiseki la exifundzenikulu xa hina Manani Violet Matha a hlamusela ku lembe leri nga hela hi nkarhi wa ku fana na lowu wa tolo loko a kha a hlamusela a ku mangariwile mafu ya kulumuka ku tlula 8 nakambe tolo loko a vulavula a hlamusela leswaku nhlayo yaleyo yi le hansi ngopfu a kumbuxela kwala ka va ma-6 kumbe so ene vanhu lava loko va vuya va love a hi vanhu lava nga lova magondzweni lamakulukumba ya hina hi kolomiya nkarhi wun'wani makaya mi kuma nkarhi wun'wani vanhu va famba va tinghenelerisa ka switsotsi na swin'wana na swin'wana kambe lexi ni ta kombisaka swona ni ta kombisa leswaku ti-crime awareness ta hina ti-campaigns leti hi ti endlaka kolomu makaya switandini kun'wana hi kha hi kombela na va vuhosi ku va hi nyika ndhawu ku va hi vulavurisana na vaakatiko va hina swi le ku pfuneni swinene hikokwalaho hi vona mihandzu ya kona hi nga hlamusela na hambiloko leswi hi nge se hetelela ka timhaka ta paseka kambe hi nga vula leswaku xifundza xa hina xi hlayisekile ha khongela leswaku ku sukela sweswi ku fikela mundzuku swilo a swi fambi kahle maphorisa ya hina ya ha ri ku tirheni 24 hours sweswi mi nga vula swona ekhalanga a ku na langa na leave na hina hi hava leave hi tivi hi kolomu magondweni hi le ku tirheni maxi. Loko mi kha mi languta brigadier mi languta ka vugevenga hinkwabyo hi byihi lebyi byi mi pandzisa nhloko hi nkarhi lowu wa hi nguva leyi ya paseka ni vone va ka hi minkarhi yo tala vugevenga lebyi hi pandzisaka nhloko hi lava vo vuya va nwa xihoko ivi kutani va nghena magondweni va famba ti-jaywalking a hi vangi ngopfu na tona ka lembe leriwani mi ta tsundzuka ku hi minkarhi yo tala swin'wana leswi hi pandzisaka nhloko hi lavaya va ku va va kha va xavisa xihoko loko va xavisa xihoko va nga pfali hi nkarhi lowu va fanele ku va va pfala hi wona kambe sweswiwani ha khensa swinene ku ndhawu leya ya Lidet economic development yi tirhile na hina swinene ku va hi kha hi cheka leswaku vanhu lava landzelela tilayisense leti va nga na tona ta matirhelo ku va fanele va pfala hi nkarhi muni nakambe va fanele va pfula hi nkarhi muni nakambe va nga pfumeleli na vana lavatsongo ku va va tinghenelerisa eka timhaka ta switsubi so hi vona ti-campaign ta hina kumbe mapfhumba mo tala lama hi nga ma tirha na ndawulo liya ma ri ku tirheni swinene hikokwalaho hi vona loko hi langutisa hi ku angarhela hi kuma leswaku vuhlayiseki a byi ri bya xiyimo xa le henhla swinene eka nkarhi lowu wa paseka khalanga. Ku na n'wankulukumba wun'wana a nga tlhakisa wa xisati ni twa swiviko swi kombisa ku i khomiwini ku mi ze mi nga swi kuma ku swivangelo i yini swa ku tlhakisa n'wansati n'wi hoxa ka buku ka buti a ku ri timhaka ta ku endleka yini? A ni se yi kuma mhangu yaleyo ni ta yi langutisa kahle ku yi nga va yi ri kwihi kambe ka tin'wani ta timhangu leti nga mangariwa khalanga hi nga kombisa leswaku endhawini ya le Groblersdal ku vile na wanhwana loyi a nga vuya a va na njhekanjhekisano na khale ka muhlekisano wa yena kumbe khale ka murhandziwa wa yena laha nga vuya a teka mukwana hikokwalaho a teka xisingwana lexi a vuya a tlhava khale ka munghana loyi wa yena hi vulavula sweswiwani u khomiwile nakambe ku na mhangu yin'wana leyi nge le ku yi lavisiseni etindhawini ta le Mabullhorse laha un'wana a nga ta fika a balesela hi xibalesa laha n'winyi wa tavern a nga vuya lahlekeriwa hi vutomi kambe lava va mune
lava va ri kona lava a va ri kona ndhawini leyi ya thavheni van'wana va vuyi va yisiwa xibedhlele kambe un'we kume swiviko swa leswaku u humile na vanharhu va ha ri xibedhlele so hi to timhangonyana leti hi nga vuya hi tikuma kambe generally loko hi langutisa hi ku angarhela xifundza xa hina a xi ri xa kurhula a xi na kurhula hi nkarhi lowu wa paseka ingaku vanhu va hina va nga tikhomisa sweswi Khalanga mi ta swi tiva leswaku Limpopo i gateway ya kumbe i xifundza lexi xi nga akelana na man'wani matiko ku fana na va Mozambique na va Zimbabwe na yini na yini hikokwalaho a ku ri na tigolonyi to tala leti a ti ka ti famba exifundzeni xa hina na vanhu a va tele hi xitalo kambe hi vona maphorisa ma hina na swiyenge hinkwaswo leswi swi nga swona swa vuhlayiseki swi tirhile swinene ku endlela leswaku vanhu va ka hina va hlayiseka hi ba mandla hi vuyelela na le ka tihosi hikuva hi ka hi tirhisana na tona ku endlela leswaku vanhu va hina va hlayiseka ingaku hi nga khomisa tano na le ka nkarhi lowu taka Khalanga. No ya khensa swinene brigadier na tsaka loko ni languta tindhawu ta a ni ri ku na loko masiku lama loko vanhu va fanele va ta Afrika-Dzonga va ta sungula va ka sweswi swa ti-website va fika va ku hi kwihi va languta ku hi tihi tindhawu ta nghozi laha ni yaka kona Afrika-Dzonga ka tindhawu ta 10 leti ti nga xaxametiwa la ku hana yin'we ya le Limpopo leswi vula ku Limpopo ya haya mahlweni loko swi ta ka timhaka ta vuhlayiseki yana ni mahlweni mitirho eka lembe leri nga hundza ku fikela sweswiwani a ku na xifundakulu lexi xi nga hlayiseka ku tlula xifundakulu xa Limpopo n'wina mi le ka xifundakulu lexi nga hlayiseka ku tlula swifundza hinkwaswo leswi nga kona tikweni ra hina. hayi lo akhensa swinene swi tikomba ku tirha ka n'wina na ku tirha ka n'we hi ku tinyiketela inkomi khensile swinene papa khensile Khalanga inkomi sweswo mingisero Munghana Lonene FM la va bula na vona brigadier Hlulani Mashava ntiyiso tindhawu loko hambi wa nghena ka website yihi kumbe yihi fiki ku tindhawu ta nghozi to ya kona Afrika-Dzonga va ta ku byela va ku Mitchells Plain va ku Khayelitsha va ku Nyanga va ku Hanover Park ivi va ku Johannesburg twana va ku Johannesburg ku va ku a Ntsinda a xivindini xa doroba a Hillbrow a Alexander veka ngheni ndhawu yale va fambisa sweswo ivi va ku Durban va ku Amhlanga kwala eka NZ NUZ Amhlanga hikwala va nge na koho mi ti vonela loko mi kha mi kandziya tindhawu tetiya to fana na tetiya se swi vula ku hi le ka ndhawu yin'wana yo hlayiseka swinene loko hi languta Limpopo hi ku ni vona Durban ni vona Pietermaritzburg ni vona PE ku nga Gqeberha sweswo matiko lama kumbe madoroba lama swi tiveka ku loko wo ya ri na xipachi futhi loko xi ri na mawayawaya wo swi tiva u nga wina nchumu kambe msiritani mingisero Munghana Lonene FM a khensa swinene loko hi kume xiviko xo lexi n'wina mi nga le magondweni ku njhani lama nga kona sa le timinete ta tsevu ne ta tsevu timinete tsevu 2-3-5 2-3-4-5 tsevu nsa le timinete ta tsevu a ni ta tsakela ku twala va ngene ku ningiseleni va ri movheni ya vona ya manyunyu a swi na mhaka ku va ya Rustenburg a swi na mhaka ku va ya Alexander kumbe va ya Pitori a swi na mhaka ku va tala Ben Store ni nga koho kambe hosisi ya ndana va swi lava loko ni tirhisa vito leri okay a swi na mhaka ku va tala Masingita Mall hi ndlela yaleyo ni laviseni buraweni va ka yini kambe hambiswiritani a hi mi tweneni mingisero Munghana Lonene FM 0860 002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela sala timinete ta 5 kumbexana ni nga twa n'we mi nga le magondweni a swi na mhaka ku mi khandziye thekisi Khensile bar driver loko mpfulele Munghana Lonene FM kwala xibazanini xexo ku vayingiseri va kota ku hi twa hi ndlela yeleyo ku na van'wana va nge te ni lava ku ta endla ni ku vona loko se ni va ku va lava ku ta endla hikuva va ni vona ni nga hlamuli loko se ni ya hlamula ka vona va ku se ni hindzi a voni kholela mpela a amukeleni n'wana mingiseri lo nhleka ahee minjhani Butet buta mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile a khensa ni kona Waldo Mashava lanwani ndiye ku drive ka patra N1 kusuka Joni ya Polokwane oh okay
mapatron a ri tele hambileswi maphorisa ma telela patwini kambe laha ku nga tlimbana ngopfu hi le ka garaji tele mu huma Transcorp. Oh, loko mi huma loko mi kha mi ta mi vulavula hi N1 North. N1 loko mi ya Joni. Oh, South. Okay. Se swi vulavula mabazi ma tele laya ku ri nga onge hinkwawo ma lava ku nghena kwala a Transcorp. So ma tele in a way ya ku papa hetela ma pakana la patwini ma ku tele ma tele ku ri la Transcorp a ku le ku tirhekeni swona. Eish. Kube abangana va fane ba yime va nga si tlula va nga se nghena hala va yima hala ka ti garage leti nga la i nga si nghena a ka toll gate. Swi tikomba onge hinkwavo va hlekete yo garage la ku va yena refreshment station ya vona. So hinkwavo mabazi lama hinkwavo futhi nto ka ni nga vuli mavito ya khampani liya hikuva ni ta va ni yi xavisa mara mabazi lama ku tala ku ri ku tele laha ku tele hi ndlela yin'wana ku a ku tirheki laha a Transcorp. Ku nghena kona no huma kona futhi ku ri mabazi ma foni ma fana na N1 yona hi ku yona ntsena. Ya no swi ta fanele swi asa ka patra Joni ri tale Polokwane ku pfulekile ka fambeka. Loko i khiya a Joni ku ti komba ku ti koho timovha. Kona ku tele because loko always loko mi approacha loko no swi a hi khani na ku hundza a Nel Plaza a va ti pfulerile timovha a ti nga ha hakeli a va ti pfulerile ku ti hundza because ku tele. I minkarhi ya kahle leyo hindza laha. Ni vela badro mina a ni karhi ni hambana na tona. Vuta mina ni khensile tlhelo ri nkomo. I khensile swona. Inkomo un'wana ke i ta va wo hetisela na tshemba loko ho tshika hi n'wi kumini hi twa ku hi kandziya ku inhlakani. Papa mina. Hi mi njhani ku pfuka na? Hi pfukile hi vatomi n'wina mi njhani? Hina hi tsakile. Mi kandziya kwihi n'wina? Ni kandziya la Polokwane la no. Ni kongoma kwale a Johannesburg. Vera Transcorp mi nga hleketi ku ya yima garage leya ku tele se loko mi lava ku yima ka ti garage letin'wana. Okay. Mara kumbexani mi ta fika swi cincile xiyimo a ni n'wina ma ha ri Polokwane mi le ku Polokwane sweswi? Ni nga kwala stadium kwala xa Peter Mokaba. Na mi vona kwalano mi ndza kwala bridge na mi vona. Mi vona kahle. Mara ku fambekile swinene. Leswi ni tsakela ku fambekile ne. Ni tsakela hi ti-report leti hi ti kumaka ka Brigadier va hina van'wana ta ku na really we are safe and then na hina hi le ku endleni hi tindlela hinkwato ku ri na hi famba kahle hi hindza ku na leswi va swi vulavulaka ku fika emakumu. No I khensa swinene mana khensa. Khensa ngopfu swinene ku hlayisekanga. Inkomo papa khensa swinene. Sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM hi pfumeleli ku nongonoko wa hina hi ta ku gimeta kwala ya leswi vani ku loyi ta ni heleketa to ni heleketa swi endlisa ku yini ku se nga ri nketani leyi ya tsatsamuka a ngo vi na yena i navela ku haxa la giyani leswaku ka n'wi naveta laha loko a twa ku vheli haxa laha se a landzelela swi nga ndla va nga puresangi lexi se hi nge twani a va xi puresangi a swi tshike na yena ni mahungwini ya misava nga kuma a va xi puresangi ya veri va xi puresile se mi ta tirhela hala kaya no ni a languta ti twisa ku we minkarhi leyi hinkwayo i ngo va xa muganga wo dya yini hala ku kahle la a ni voni ni tlhome na ritlhongweni n'wini la hala ku kahle leswaku loko tshame lawa wa ni vona ku tshame hi hlala u ngo hlula na tintangu so na va milenge na mani na ya hetisela sweswi nga sala n'wina sala na kwayito ya n'wina hi ta twa hi n'wina loko se mi thewukerile nkomu kothiwa ku sala na kwayito ya mahungu makona wona ya va kona a hi kumeni mahungu ya misava mingisero wa mina ni hlayiseka ni khensile muhumelerisi ncindani Eric Mabasa la studio la ni famba na Sunduza wa ka Minga ni khalanga Pet Mathebula tata.